바람도 피우고, 예, 바람도 불고, 예. 기도하겠습니다. 자, 잘프려. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 요나서를 공부할 수 있도록 저희들을 불러주심을 감사드립니다. Харин бурхан минь өнөөдөр ч гэсэн Йона намаас суралцуулахаар биднийг дуудсанд баярлалаа. 오늘도 하나님께서 저희들에게 꼭 필요한 말씀을 깨닫게 해주시옵소서. Өнөөдөр ч гэсэн бурхан та бидэнд гарцаагүй хэрэгтэй үгийг хэлж өгөөрэй. 하나님의 말씀이 우리 속에서 능력으로 역사하게 해주시옵소서. Бурхан таны үг бидний дотроос үнэхээр хүч чадалтайгаар ажиллах болтугай. 이 말씀이 많은 사람들을 살릴 수 있는 하나님의 은혜가 임하게 해주시옵소서. Энэ бидээс сурсан энэ үг үнэхээр олон хүмүүсийг аврахад та хүч чадлаараа ажиллаж өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. Амен. 아멘. 자, 오늘 말씀은 요나서 3장입니다. За өнөөдөр Йона номын 3 дугаар бүлгээс 요나 3장은 니느웨 사람들이 회개하고 구원을 받음. за Йона 3 дугаар бүлгийн гарч нь болохоор Ниневечүүд гимшиж эргэсэн нь. 니느웨 사람들이 요나의 전도를 듣고 회개하고 구원을 받게 됩니다. Ниневечүүд Йоногийн тунхаглахыг сонсоод гимшиж тэгээ бурханы авралыг олсон. 대지 말씀드리게요. За нөгөө хуваагдлуудыг хэлье. 첫 번째 대지. 1-р хэсэг. 요나가 여호와의 말씀을 순종함. Йона эзний үгийг дуулууртай дагсан нь. 1절로 3절. 1-ээс 3 дугаар эшлэл. 두 번째 대지. 2 дугаар хэсэг нь 요나의 전도. Йона үгийг тунхагласан нь. 4절. 4-р эшлэл. 세 번째 대지. 3 дугаар хэсэг нь 니느웨 사람들이 회개함. Ниневечүүд гимшсэн нь. 니느웨 사람들이 요나의 전도를 듣고 회개함. Ниневечүүд Йонагийн тунхаглахыг сонсоод гимшсэн нь. 5절로 9절. 5-аас 9. 네 번째 대지. 4-р хэсэг. 여호와께서 용서하시고 여호와께서 니느웨 사람들을 용서하시고 재앙을 내리지 않으심. Эзэн Ниневечүүдийг сонсоод гамшгаа эс буулгасан. 10절. 10 дугаар эшлэл. 1절 읽어주세요. 1절. За 1-р эшлэлийг уншия. Эзний үг Йонад 2 дахь удаага ирж. 여호와의 말씀이 두 번째로 요나에게 임하니라 했습니다. Эзний үг Йонад 2 дахь удаага ирсэн гэж байна. 이 하나님께서 요나에게 두 번째로 사명을 주신 것입니다. За бурхан Йонад 2 дахь удаага тэр өөрийг даалгавраа өгсөн байна. 자, 첫 번째 요나에게 사명을 주신 것은 요나서 우리가 1장 1절 한번 봅시다. За эхний удаад нь болохоор хизээ өөрийг даалгавар өгсөн бэ гэхээр 1-р эшлэлийг харъя. 네. 여호와의 말씀이 아미떼의 아들 요나에게 임하니라 이르시되. 1-р бүлгийн 1-р эшлэлээр эзний үг Амиттайн хүү Йонад ирж. 그리고 2절에 보면 너는 일어나 저 큰 성읍 니느웨로 가서 그것을 향하여 외치라.
그 악독이 내 앞에 상달되었음이니라 하시니라. Тэгээд цааш нь хоёрдугаар эшлэл дээр нь босоод их хот Ниневе рүү очиж түүний эсрэг хашгир. Учир нь ёрын муу нь өмнө минь өксөж ирэв гэж айлдав. 예, 이 느느웨 성읍은 그 아수르의 큰 성읍, 아수르의 도시입니다. За энэ Ниневе гэдэг хот болохоор Ассирийн нийслэл байсан. 인구가 학자들에 의하면 약 100만 명이 살고 있는 대단히 큰 도시입니다. За эрдэмтдийн юу үзэж байгаагаар болохоор тухайн үедээ гэхэд сая гаруй хүн амтай маш том хот байсан. 그런데 그 도시가 하나님이 보시기에 그 악독이 하나님 앞에 상달이 되었다고 기록이 됐습니다. Гэтэл тэр хотынхны бузар булаан энэ хоёрдугаар эшлэлээр ёрын муу нь бурханд хүртэл одоо тулсан. Энд болохоор өмнө нь өксөж ирэв гэж айлдсан. 이 고대 아수르의 수도 니느웨는 이 고대 도시인데 당시에 인구가 100만 명이면 엄청나게 큰 도시입니다. Энэ Ассир болохоор эртний тэр юуны Ассирийн хот байгаа тийм Ниневе нь болохоор эртний Ассир нийслэл. Тэгээд тухайн үедээ сая гаруй хүн амтай байсан гэдэг бол маш том хотоо гэсэн үг. Маш олон хүн амтай том хот. 아수르가 BC 609년에 바벨론에 의해서 멸망을 당했죠. Ассир болохоор манай эртний өмнөх 609 онд Бабилонд мөхсөн байгаа. 그래서 이제 이 아수르는 아주 강한 나라입니다. Тэгээд тухайн үедээ бол Ассир маш хүчирхэг улс байсан. 약 그 1500년 동안 그 아주 나라가 존재했던 그런 나라입니다. Бараг 1500 гаруй жил оршин тогтносон тийм хүчирхэг улс байсан. 그런데 아수르가 결국은 그 죄악으로 말미암아 이제 하나님의 징벌로 이렇게 BC 609년에 바벨론에 의해서 이제 망하게 됩니다. Гэвч өөрсдөө гэм нүглийн улмаас одоо бурхны шийтгэлийг амсаж 609 онд Бабилонд мөхөж үгүй болсон. 그러니까 여기 요나서에 나오는 아수르는 그 아수르가 멸망하기 전에 100년 전에 약 100년 전에 기록된 말씀입니다. Тэгэхээр энэ Йона номын хувьд болохоор Ниневе буюу Ассир гарч байгаа. Энэ үеийн Ассир болохоор 609 онд мөхөж сүрхээс өмнөх 100 гаруй жилийн өмнөх үйл явдал гэж үздэг. 그런데 아수르가 이렇게 멸망하기 100년 전부터 하나님 보시기에 그 악독이 하나님 앞에 상달이 되었다는 것입니다. За тэгээд мөхөж сүрхээс нь өмнөх 100 гаруй жилийн өмнөх үйл явдал гэж байгаа. Тэгэхээр энэ үйл явдал дээр 100 гаруй жилийн өмнө ч гэсэн тэр ёрын муу нь эзний өмнө хүртэл одоо өксөж тулж иртлээ. Тэгж их одоо бузар муугаар дүүрэн байсан байна. 그래서 하나님은 그 아수르 사람들을 회개시켜서 하나님이 이 구원해 주시려고 아미떼의 아들 요나를 보냅니다. Тэгээ бурхан Ассирчуудыг гэмшүүлэх санаатай энэ Йона Амитайн хүн Йонад тушааж хэлсэн байна. 자, 그런데 첫 번째 하나님이 요나에게 사명을 주실 때는 그 요나가 하나님의 명령을 거부하고 다시스로 도망을 치게 됩니다.
За тэгээд анх удаа Йонад энэ үүрэг даалгаврыг өгөхөд Йона болохоор дуулуургүй хандаж Таршиш руу зүхтаасан байгаа. 그리고 오늘 본문의 3장 1절에 두 번째로 하나님이 요나에게 사명을 주십니다. За харин өнөөдрийн одоо энэ 3 дугаар бүлэг дээр болохоор хоёр дахь удаага эзэн Йонад энэ үүрэг даалгаврыг өгч байна. 두 번째 하나님의 사명이 주어질 때 요나는 그대로 하나님의 말씀에 순종을 하게 됩니다. Хоёр дахь удаага ингэж эзэн үгээ Йонад үүрэг болгож өгөхөд энэ удаад бол Йона дуулууртай дагсан. 이 첫 번째 사명과 두 번째 사명 사이에는 요나가 이 물고기 뱃속에서 고난받는 그러한 환란이 있었습니다. Нэг дэх дуудлага болон хоёр дахь дуудлагын хооронд болохоор юу болсон бэ гэхээр тэр Йона далай руу хаягдаад авраг загсан одоо залгиулж тэр гидсэнд нь 3 өдөр 3 шөнө байх тийм зовлон, тийм үйл явдал болсон. 요나가 이 고난을 받기 전에는 하나님의 명령을 자기 마음대로 거부하고 자기가 원하는 길로 이 도망을 치게 된 것입니다. Энэ зовлон гэхээс өмнө болохоор Йона бурхны үгээс татгалзаж бурхны тэр үүрэг даалгаврыг биелүүлэлгүйгээр өөр газар руу зүхтаасан. 그러나 요나는 이 물고기 뱃속에 들어가서 그 생사, 죽음의 그 고통과 환난을 겪고 나서 거기서 철저하게 하나님 앞에 회개하고 완전히 변하여 새 사람이 됩니다. Тэгээ тэр зовлон өөрийн биеэр идэлээд тэр загсныг гидсэн дотор хэд хонохдоо үнэхээр одоо бүрэн дүүрэн 100% одоо юу гимсэн тэгээд бурханд хандан хашгирч одоо гуйж өөрийнхөө гин бурууг ойлгосон байгаа. Тэгээд тэндээ одоо бүрэн шинжлэгдээд огтөөр хүн болсон байгаа. болж өөрчлөгдсөн. 지난 시간에 요나가 그 물고기 뱃속에서 얼마나 그 극심한 환난과 고통 가운데서 회개하고 하나님 앞에 바로 섰는지 우리가 구체적으로 배웠습니다. Өнгөрсөн удаагийн хичээлдэр бид нарт Йона тэр загсыг гидсэн дотор байхдаа одоо хэрхэн залбирсан тэнд одоо ямар да аимшигтай бараг л одоо өөхөх сэхдэрээ тулж байсан тийм аимшигтай зовлон үүссэн. Тэгээд тэнд байхдаа эзэнд хэрхэн хандаж хашгирч ямар бас итгэл найдварыг тээж залбирсан тухай бид нар суралцсан байгаа. 하나님께서는 하나님이 택한 종들을 이렇게 환난과 고난을 통해서 하나님의 뜻대로 순종할 수 있는 사람으로 만들어 가십니다. Бурхан яг л ингэж өөрийнхөө сонгож авсан ажилчдыг яг өөрийнхөө хүсэл тааллын дагуу дуулууртай дагдаг болгохын тулд ингэж зарим тохиолдолд зарим үед энэ зовлон бэрхшээлийг зөвшөөрдөг байна. 우리도 하나님 앞에 이렇게 하나님 맡긴 사명을 우리가 감당하기 위해서는 그 많은 고난이 필요합니다. Бидний хувьд ч гэсэн мөн адилхан Бурхны бидэнд даалгаж өгсөн үүрэг даалгаврыг үнэхээр Бурхны хүсэл таалалд нийцүүлж гүйцэтгэхийн тулд маш олон тийм одоо төсвөр хатуужил суулгах шалгуур сорилт зовлон бэрхшээлүүд тулгарх болно. 우리가 하나님의 말씀대로 순종하지 않을 때는 하나님께서는 반드시 이 고난을 통해서 우리를 순종하도록 만드십니다. Тэр бид нар Бурхны тэр үг болон Бурхны тэр өгсөн үүрэг даалгаварт дуулуургүй хандах юм бол Бурхан заавал одоо тийм дуулууртай тэгээ тэр үүрэг даалгаврыг биелүүлдэг болохын тулд заавал тэр зовлон бэрхшээлийг өгөх болно.
하나님이 주신 권한이 있습니다. Тэгээ Бурханаас ирдэг, Бурханы өгдөг зовлон гэж байдаг. 하나님이 주신 권한은 우리가 절대로 피할 수가 없습니다. Тэгээ Бурханы өгсөн зовлон тэр бэрхшээлээс илүү бид нэр огтхонч зайлсхийж чадахгүй юм аа. 우리가 그것을 잘 분별해야 됩니다. 이게 하나님이 나에게 주신 권한이구나. 그걸 우리가 깨달을 때는 우리는 철저하게 회개하고 하나님의 뜻을 순종해야 됩니다. Бид нэр үүнийг бол маш сайн ялгаж салгах хэрэгтэй. Тэгээд энэ зовлон бэрхшээл бол Бурханы өгж байгаа зовлон бэрхшээл байна гэдгийг мэдхийн бол чин сэтгэлээсээ бүрэн дүүрэн гимшээд тэгээд эргээд Бурханд дуулууртай захирагдах ёстой. 하나님의 종들은 그 고난을 통해서 그 연단을 받고 나면 하나님의 그 말씀으로 하나님의 구원이가 생기는 것입니다. 만들어지는 거예요. Бурханы зарцнаар эзэн Бурханы үгэнд дуулууртай захирагдах юм бол Бурханы үгээр дамжиж Бурханы ажилчдад тэр үгийн эрх мэдэл нь өгөгддөг. 시편 119편 그 67절에 이런 말씀이 있습니다. Дуулал 119-ийн 67 дугаар эшлэлдэр ингэж хэлсэн байдаг. 내가 고난 당하기 전에는 그릇 행하였더니 이제는 주의 말씀을 지켜나이다. 이렇게 고백을 합니다. Дуулал 119-ийн 67 дээр зовж шаналхынхаа өмнө би буруу зүгт явсан байжээ. Харин одоо би таны үгийг сахин биелүүлдэг. 저도 경험해 보면 체험적으로 이 하나님의 뜻대로 이렇게 순종하지 못할 때, 그리고 내 고집대로 하려고 할 때 하나님은 반드시 책망하시고, 그래도 말을 듣지 않으면 이 고난을 하나님이 주십니다. Би ч гэсэн өөрийнхөө одоо туршлагаас харж байхад хэрэг Бурхны үгэнд дуулуургүй хандаж Бурхны хүсэл тааллын эсрэг явах юм бол өөрийнхөө зөрүүдлэх юм бол Бурхан заавал одоо ингэ сахилгажуулж зэмлдэг. Тэгээд ч үгэнд орохгүй байх юм бол заавал зовлон бэрхшээлийг өгөөд ч болтугай дуулууртай болгох юм байна лээ. 그 고난을 통해서 우리가 자신이 그 불순종한 거에 대해서 회개하고 철저하게 낮아지고 겸손함, 결국 하나님이 다시 은혜를 주시는 겁니다. Тэгэхээр тэр зовлонгоор дамжуулаад бид нэр өөрийгөө буруу байна, дуулуургүй байна гэдгийг мэдэж аваад тэгээд эзний өмнө бүрэн дүүрэн гимшээд өөрийгөө доорт болгож даруй болгох юм бол Бурхан биднийг уучлж эргүүлээд эрх мэдлийг болон ерөөлөө хайрладаг. 그래서 하나님께서는 요나를 이렇게 연단을 시켜서 물고기 뱃속에서 3일 동안 아주 극심한 고통 가운데 연단을 시켜서 마침내 이렇게 순종하게 만드시고 다시 하나님이 사명을 주시게 됩니다. Тэгээд Йонагийн хувьд ч гэсэн Бурхан түүний тэр дуулуургүй байдлын төлөө тэр загсны гидсэн дотор дасгалжуулсан байгаа. Тэгээд тэр амьсгалтай зовлонгоор дамжуулан түүнийг бүрэн дүүрэн гимшүүлж бас дуулууртай болгож тэгээд дахин түүнийг дуудаж үүрэг даалгавраа дахин өгсөн байна. 그리고 우리가 이 하나님의 뜻을 잘 깨닫고 여러분들이 순종하시고 그 말씀을 따라서 우리가 하나님의 일을 해야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр Бурханы энэ хүсэл тарлыг сайтар ойлгож ухаарч тэгээд түүний үгийг дуулууртай дагаж Бурханы ажлыг хийх ёстой. 자, 이와 같이 하나님의 종들에게 이렇게 하나님은 다시 한번 그 사명을 주시고
하나님의 사명을 감당할 수 있도록 다시 은혜를 베푸십니다. Бурхан ингэж дуулуургүй байсан ч гэсэн өөрийнхөө сонгож авсан ажилчдыг тэр зовлон бэрхшээлэрч болтугай дамжуулан дахин тэр хатуужуулж дасгалжуулаад тэгээд бүрэн дүүрэн гимшүүлж тэгээд дахин өөрийнхөө ажлыг хэлэхээр дууддаг. 그러니까 우리가 하나님의 은혜로 그래서 하나님의 은혜로 부르심을 받은 일꾼들이에요. Бид нэр бол Бурханы нэгүслэр дуудагдсан Бурханы дуудлагыг тэгж нэгүслэр хүлээж авсан Бурханы ажилчид. 자, 요한복음 21장 15절을 봅시다. Иохан номын 21-ийн 15 дугаар эшлэлийг харъя. 예. 부활하신 예수님이 제자와 베드로와 제자들에게 이렇게 찾아오셨죠. Өвчлөөс амилсан Есүс Петр болон бусад шавнар дээрээ ирсэн байгаа. 예. 자, 15절을 읽어보세요. 21:15 уншия. Тэднийг өглөөний хоолоо идэж дуусгаад Есүс Симон Петрт "Иоханны Симоно, чи намайг эднээс илүү хайрладаг уу?" гэж асуухад тэр "Тэмээ эзэн, танд хайртай минь та мэднэ" гэв. Есүс түүнд "Хургнуудыг минь тэжээ" гэлээ. 자, 이 제자들, 예수님 제자들과 특별히 이 베드로는 말이죠. 그 제자 가운데 이 수제자입니다. Энэ дагалдагч шавнар нь ялангуяа одоо Петр бол бүр Есүсийн гарын шав байсан гэж хэлж байна. 이들은 예수님이 십자가 지기 위해서 고난을 받을 때 다 도망갔습니다. Тэгээд энэ шавнар нь бол бүгдээрээ ялгаагүй Есүсийг яг тэр загалмай дээр цовдлогдоо тэр зовлон идэх үед бүгдээрээ зугтцгаасан хүмүүс. 그리고 베드로는 세 번씩이나 모른다고 예수님을 부인하는 사람이에요. За тэр ятгаа Петр бүр дээр нь нэмээд Есүсийг 3 удаа мэдэхгүй гэж мэлцэж байсан. 예수님이 십자가를 통해서 이 구원운동, 하나님의 구속을 하실 때 다 도망가고 심지어 베드로는 세 번씩이나 모른다고 부인한 이런 참 죄를 범하게 된 것입니다. Есүсийг тэр загалмай бидний авралын төлөө загалмай дээр цовдлогдох үед бүгдээрээ зугтаж байсан. Дээрэс нь Петр болохоор Есүсийг 3 удаа мэдэхгүй танихгүй гэж мэлзэж байсан. Тийм одоо гим нүглэр дүүрэн шавнар дээрээ Есүс дахиж ирсэн байна. 그들에게 예수님은 다시 나타나시고 다시 사명을 주시는 겁니다. Тийм шавнар дээр Есүс өөрөө хурж ирээд тэдэнд дахин өөрөг даалгавар өгсөн байна. 자, 요한복음 21장 14절을 보십시오. 21:14-р эшлэлийг харъя. 이것은 예수께서 죽은 자 가운데서 살아나신 후에 세 번째로 제자들에게 나타나셨다고 했습니다. Энэ бол Есүс үхэгсдээс амьлуулагдсныхаа дараа шав нартаа өөрийгөө харуулсны 3 дахь нь байсан юм аа. 이 제자들에게 공식적으로 세 번 지금 나타나신 것입니다. Тэгэхээр энэ тохиолдолд Есүс шав нартаа яг албасаар 3 дахь удаага өөрийгөө харуулсан байна. 그래서 제자들을 대표해서 베드로에게 이렇게 물으십니다. За тэгээ шав нарын төлөөлөл болгож Петрээс ингэж асуусан байна. 요한의 아들 시몬아, 네가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 물어봅니다. Иоханны Симоно, чи намайг эднээс илүү хайрладаг уу гэж асуусан. 예수님을 제일 사랑하느냐 말. 예수님을 제일 사랑하느냐. 그걸 예수님은 그걸 물어보시는 겁니다. Тэгээ намайг эднээс илүү хайрладаг уу гэдэг нь бүхнээс илүүгээр чи намайг хайрладаг уу? Есүсийг одоо хамгийн ихээр хайрладаг уу гэж асууж байгаа хэрэг. 그러니까 베드로가 주여 그러하나이다 하고 대답합니다. За тэгтэн Петр "Тэмээ эзэн, танд хайртай минь та мэднэ" гэсэн. 내가 주님을 사랑하시는 줄 주님께서 아십니다 하고 합니다. "Танд хайртайг минь та мэднэ" гэж хариулсан.
자, 주님께서 다시 사명을 주십니다. За тэгээ эзэн түн дахин тэр үүрэг өгч байна. 내 어린 양을 먹이라 했습니다. Хургнуудыг минь тэжээ. 여러분들에게 똑같은 사명을 주시는 거예요. Та нарт ч гэсэн яг адилхан үүрэг даалгаврыг өгч байгаа гэсэн үг. 어딜 가느냐? 무슨 일을 하느냐? 우리가 내가 지금 어디 있느냐? 내가 지금 무슨 일을 하고 있느냐? 네가 Би 정말 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 물어보는 거예요. Иесус биднээс ч гэсэн яг адилхан асууж яг биднэрт ч гэсэн яг адилхан үүрэг даалгаврыг өгч байгаа хэрэг юм аа. Чи хаашаа явж байгаа юм бэ? Чи одоо яг хаана байна вэ? Чи энэ хүмүүсээс илүүгээр надад хайртай юу гэж биднээс ч гэсэн асууж байгаа хэрэг юм. 이 하나님의 종들의 가장 근본적인 질문은 네가 정말 나를 사랑하느냐? 이 주님의 질문에 대해서 우리가 정직하게 답을 해야 됩니다. 정말 네가 나를 사랑하느냐? Эзний ажилчдын хувьд хамгийн чухал асуулт бол ерөөсөө энэ чи намайг үнэхээр хайрладгүй бүхнээс илүүгээр чи надад хайртай юу гэсэн ийм асуулт юм аа. Тэгээ чи бүхнээс илүүгээр надад хайртай юу гэж эзэн биднээс ч гэсэн асууж байгаа. 너 자신보다도 더 나를 더 사랑하느냐? Тэр ч үтгэл чи өөрөөсөө ч илүүгээр надад хайртай юу? Өөрийгөө 네, хайртагаас илүүгээр надад хайртай юу? 네 자녀들보다 더 나를 사랑하느냐? Чи өөрийнхөө өвөр хүүхдүүдээс ч илүүгээр надад хайртай юу? 여러분 정말 주님께서 우리가 이 질문에 대해서 우리 하나님의 일꾼들이 한번 정직하게 대답을 해 보십시오. Тэр энэ асуултын хариуд үнэхээр эзний зарцнаар эзний ажилчид бид шударгаар хариулахыг хичээх хэрэгтэй. 주님은 아무에게나 주님의 어린 양을 맡기지 않습니다. Шударгаар хариулаад үзэх хэрэгтэй. Бурхан эзэн бол хинт чамаагүй тэгж өөрийнхөө хургнуудыг даатгаж өгөхгүй. 자, 16절 또 읽어보세요. 16 дахь эшлэгийг бас уншъя. Дахин Есүс хоёр дахь удаага түүнд Иоханны Симоно чи намайг хайрладгүй гэхэд тэр түүнд "Тэмээ эзэн танд хайртайг минь та мэднэ" гэв. Есүс түүнд "Хондийг минь хариул" гэлээ. 내 양을 치라 하고 또 말씀하십니다. Энэ удаад ч гэсэн "Хондийг минь хариул" гэсэн байна. 네가 주님을 네가 나를 사랑하느냐? 다시 Чи 한번 надад 묻고 хайртай юу? Чи надад хайртай юу гэж дахин нэг удаа асуугаад 요한의 아들 시몬아 네가 나를 사랑하냐? 두 번째 묻습니다. Иоханны хүү Симоно чи намайг хайрладгүй гэж хоёр дахь удаага асуусан байна. 베드로는 또 대답합니다. 주여 그러하니이다 하고 대답합니다. Петр дахиад хариулсан "Тэмээ эзэн". 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아십니다 하고 대답합니다. Танд хайртайг минь та мэднэ гэж Петр хариулсан байна. 그러니까 주님께서 내 양을 치라 하고 말씀하십니다. Тэгэхдээ Есүс "Хондийг минь хариул" гэсэн. 자, 또 17절 보세요. 세 번째 또 말씀하시죠. За 17 дугаар эшлэлдэр дахиад Есүс хэлсэн байна. Есүс түнд 3 дахь удаага "Иоханны Симоно чи намайг хайрладгүй" гэв. Чи намайг хайрладгүй гэж тэрээр гуравтаа асуусан учраас Петр гуниглав. Тэр "Эзэн минь та бүх юмсыг мэддэг. Танд хайртайг минь та мэднэ" гэв. Есүс түүнд "Хондийг минь тэжээ". 자, 예수님께서 이와 같이 세 번씩이나 베드로에게 네가 나를 사랑하느냐 이렇게 물은 것은 그만큼 이 주님을 사랑하는 것에 대해서 이렇게 확인을 하고 싶은 겁니다. Иесус Петрос 3 удаа чи намайг хайрладгүй гэж асуусан тэр хэмжээгээр үнэхээр өөрт нь хайртай эсхийг нягтлж баттгахыг хүссэн хэрэг юм аа. 그러면서 내 양을 먹이라고 또 말씀하십니다. За тэгээд дараа нь бас л миний хондийг тэжээ гэсэн. Хондийг минь тэжээ гэсэн. 우리의 주님께서 우리에게 맡긴 사명은 하나님의 교회에 맡기신 그 어린 양, 주님의 양들을 돌보고 먹이고
인도하는 것입니다. Эзний бидэнд одоо өгсөн тэр үүрэг даалгавар нь бол тэр чуулганд байгаа тэр хурганууд, тэр хондийг тижээж хариулах, хамгаалах явдал юм аа. 주님은 아무에게나 주님의 양을 맡기지 않습니다. Эзэн хүнд чамаагүй өөрийнхөө хондийг даатгаж өгдөггүй. 여러분도 여러분의 자녀를 누구한테 맡기겠습니까? Та нар ч гэсэн үр хүүхдүүдээ хүнд чамаагүй даалгаж өгөхгүй шүү дээ, тийм ээ? 그 자녀를 사랑하는 사람이 맡기지 않겠습니까? Үнэхээр тэр хүүхдүүдийг нь хайрладаг, тэр хүүхдүүдэд нь хайртай хүндэл хүүхдүүдээ итгэж найдаж даалгана. 우리가 주님을 사랑하는 것은 주님의 양, 주님의 어린 양들을 사랑할 때 그걸 주님의 사랑으로 인정해 주시는 겁니다. Тэгэхээр бид нэр эзэнд хайртай юу үгүй юу гэдгийг юугаар мэдэж болох вэ гэхээр үнэхээр эзний тэр даалгаж өгсөн хонд тэр хургануудад хайртай байна уу үгүй. Тэгэхээр тэр тэр хоньнуудыг нь хайрлаж байгаа бол түүнийг эзэн өөрийг нь хайрлаж байна гэж хүлээн зөвшөөрч өгдөг. 예, 우리는 이 주님이 우리에게 맡긴 사명, 이 근본적인 사명, 하나님의 교회를 맡기시고 주님의 어린 양과 주님의 양들을 우리에게 맡기신 거예요. Тэгэхээр эзэнний бидэнд өгж байгаа энэ үүрэг даалгавар хамгийн үндсэн тэр үүрэг даалгавар бол эзэн өөрийнхөө тэр чуулганыг тэр чуулганд байгаа хурганууд буюу тэр хондийг бидэнд хайрлаж хамгаалж тижээ гэж одоо хариуцлж өгсөн нь эзний бидэнд өгдөг хамгийн үндсэн үүрэг даалгавар юм. 그래서 우리가 이 주님을 사랑하는 이, 이 주님을 사랑하는 이 진심, 진실한 마음, 이것을 하나님께서는 요구하시는 겁니다. Эзэн биднээс бол үнэхээр тэр эзнийг хайрладаг эзний тэр даалгаж өгсөн хондийг одоо хайрладаг тийм хайрын чин хайрын сэтгэлтэй байхыг биднээс шаарддаг. 여러분, 여러분이 섬기는 교회에 주님께서 주님의 어린 양을 보내주셔야 되고 주님의 양들을 보내주셔야 됩니다. Та нарын одоо үйлчилж байгаа сүм чуулганд чинь эзэн өөрийнхөө тэр хондийг өөрийнхөө хайртай хургануудыг илгээж өгдөг байх хэрэгтэй. 누구에게 보내주시고 누구에게 맡깁니까? Гэхдээ эзэн одоо тэр хондоо илгээж өгөх хэрэгтэй гэд бид нар одоо эзнийг албатаж чадахгүй. Яагаад гэвэл эзэн ямар хүнд, ямар чуулганд тэр хайртай хоньнуудаа илгээж өгөх вэ? 그래서 주님께서는 여러 가지 시험을 통해서 여러분들이 주님을 사랑하는지, 세상을 사랑하는지, 자기를 사랑하는지, 돈을 사랑하는지 주님께서는 시험을 하시는 겁니다. Тийм учраас эзэн тэр хондоо тэр хургануудаа тэр чуулган руу илгээхээс өмнө та бүхнийг янз бүрээр сорж үзэх, шалгаж үзэх болно. Үнэхээр эзэнд хайртай юм уу? Эсвэл энэ дэлхийд хайртай юм уу? Эсвэл үнэхээр эзний тэр хургануудад хайртай юм уу? Эсвэл мөнгөнд хайртай юм уу? Гэх мэтчлэн янз бүрийн байдлаар сорж шалгаж үзчихэж хайртай хоньнуудаа илгээх болно. 하나님의 종들은 여러 가지 시련을 통해서 이 고난과 환난을 통해서 주님을 사랑하는 것을 우리가 인정을 받게 되는 것입니다. Тэгэхээр эзний ажилчид бол янз бүрийн тийм зовлон, бэрхшээл, сорилт, шалгуураар дамжуулж эзэнд хайртай гэдгийгээ ингэж нотлох, харуулах шаардлагатай болтгоо. 그런 다음에 하나님이 이제야 네가 나를 사랑하는 줄 알았다. 그 인정을 하시고 주님의 양들을 주님의 어린 양을 우리한테 맡기시고 돌보게 하시는 겁니다. Тэгсний эцэст эзэн тийм байна. Сайн нэг би чамайг надад хайртай гэдгийг чинь одоо баттай мэдлээ гэд. Тэгээд тэр үеэс
өөрийнхөө хайртай хургнуудыг хайртай хониндоо таны хариуцсан үйлчилж байгаа тэр чуулган руу илгээж өгдөг юм аа. 여러분, 사랑은 그 사랑의 진실은 여러 가지 시련을 통해서 우리가 비로소 드러나게 됩니다. Тэгээ хайр байлаа гэхэд тэр хайр үнэхээр чин үнэн хайр уу, жинхэнэ хайр уу, үгүй юу гэдг нь янз бүрийн сорилт, шалгуураар дамжин нотлогддог байгаа. 이와 같이 요나도 처음에는 불순종하고 자기 마음대로 행하고 이렇게 하나님이 맡긴 사명을 버리고 도망갔지만 극심한 환난 가운데서 회개하고 이렇게 겸손하게 낮아져서 하나님의 말씀을 순종하게 되는 것입니다. Үүнтэй яг адилхан Йонач гэсэн эзний үгийг дуулууртаа дагалгүйгээр өөрийнхөө дур зоргоор авиралснаасаа болоод аимшигтай тэр зовлон шалгуурыг одоо амсгад өрсөн байгаа. За тэгээд тэр зовлон зүдгүүрийг амсаж байхдаа эзэнд одоо чин сэтгэлээсээ гимшиж өөрийгөө даруй болгож дуулууртай болгосноор дахин эзэнд үнийг дуудаж тэгээд түнд дахин өөрийнхөө үүрэг даалгаврыг хариуцуулж өгсөн байна. 우리는 에베소 6장 24절을 한번 봅시다. За бүгдээрээ мөн Эфес намын 6-гийн 24 дэх эшлэгийг харъя. 에베소 6장 24절. Эфес 6-гийн 24. 한번 읽어보세요. Бидний эзэн Есүс Христийг хувиршгүй хайраар хайрлагч бүхэнд нэгүүлсэл орших болтугай. 아멘. 아멘. 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있을지어다 했습니다. Бидний эзэн Есүс Христийг хувиршгүй хайраар хайрлагч бүхэнд нэгүүлсэл орших болтугай гэсэн юм. 여러분들이 주님을 향하는 그 진실한 사랑은 정말 내가 주님을 진실히 사랑한다면 그 진실한 사랑은 변하지 않습니다. Эзэнт хандсан та бүхний хайр үнэхээр чин сэтгэлийн жинхэнэ хайр юм бол тэр хайр хизээж хувирахгүй. 여러분도 사람들 사이에도 그 진실한 사랑은 변하지 않습니다. Хүмүүс хоорондын хайрч гэсэн мэдэл жинхэнэ үнэнч хайр бол ерөөсөө хувирахгүй. 그러나 거짓된 사랑은 금방 들통이 납니다. Харин хуурамч хайр бол дорхноо илчлэгддэг. 진실한 사랑은 어려울 때, 환난을 당할 때, 이 고난 당할 때 더욱 빛을 발하게 됩니다. Жинхэнэ хайр бол хүнд хэцүү үед, зовж зүдрэх үед, шалгуур, сорилт зулгарах үед харин ч улам гэрэлтэж байдаг. 그래서 하나님은 우리 하나님의 일꾼들을 연단하시는 거예요. Тэр шалгуур, сорилтоор дамжуулж Бурхан өөрийнхөө ажилчдыг улам хатуужуулж, улам дасгалжуулж байдаг юм аа. 우리가 잠언 17장 한번 봅시다. Сургаалт төгс 17 дугаар бүлэг. 잠언 17장 3절. 3 дугаар эшлэл. 잠언 17장 3절 읽어보세요. Сургаалт төгс 17-гийн 3. Хайлуураар мөнгийг, зуухаар алтыг шалгадаг, хүний зүрхийг харин эзэн шалгадаг. 도가니는 은을, 풀무는 금을 연단하거니와 여호와는 마음을 연단하시느니라고 했습니다. Хайлуураар мөнгийг, зуухаар алтыг шалгадаг бол харин хүний зүрхийг эзэн өөрөө шалгадаг гэж байна. 우리 연단이 필요합니다. Тэгэхээр бидэнд яг ийм шалгалт хэрэгтэй юм аа. 여러분, 은이나 금도 이 불 속에 들어가서 그 찌꺼기, 이 찌꺼기는 다 사라지고 나중에 순수한 이런 금, 그것이 남게 됩니다. 그래서 그걸 순금이라고 합니다. 그걸 정금이라고 합니다. Алт мөнгөийг ч гэсэн ингэж галаар
шалгадаг. Өөрөөр хэлбэл галд хайлуулаа тэгэж шүүж тунгаадаг тийм ээ. Тэгээ тэгсний эцэст тэр алт мөнгөнд байсан холцууд элдв тэр алтнаас өөр тэр холцууд нь болохоор мөнгөнөөс өөр холцууд нь ингэж тунаад ялгараад ирдэг. Тэгээд эцэст нь ингэж шалгуур хэд дахин шалгагдсан галаар шалгагдсны эцэст тэгээ яг цэвэр тэр алт мөнгөнд тунж үлддэг байгаа. Тэгээд үүнийг бид нэр одоо цэвэр алт, цэвэр мөнгө буюу одоо шижир алт гэж нэрлэдэг. 그리고 연단 받기 전에는 우리 마음이 부패하고 거짓되고 이렇게 하나님 앞에 진실하지 못합니다. Ингэж шалгахтаасаа өмнө бидний зүрх сэтгэл бол ялзарч завхарсан тэгээд худал хуурмаг тийм байдаг. 우리가 그 연단 속에서 하나님의 연단 가운데서 그 고난 가운데서 이 거짓되고 부패하고 또 세속적인 거 이런 것들이 다 사라져 버리는 겁니다. Тэгэхээр бид нар тэр эзний тэр шалгуураар орж эзний тэр сорилтыг авч туулангаа бидний тэр ялзарч завхарсан худал хуурмаг тэгээ энэ дэлхийлэг зүрх сэтгэл маань арилж үгүй болж зүрх сэтгэл маань цэвэршиж байдаг. 하나님은 연단 받은 후에 비로소 하나님의 그 사명을 다시 맡기시고 우리에게 그 우리를 통해서 영광을 받으시는 겁니다. Тэгээ бурхан биднийг ингэж шалгасны эцэст ингэж итгэлийн маань ингэж цэвэршүүлж хатуужуулсныхаа дараа дахин өөрийнхөө үүрэг даалгаврыг өгч тэгээ түүгээр дамжуулан алдаршиж байдаг юм аа. 그래서 이 마음이 참 중요합니다. 이 마음이 정말 순수하고 깨끗하고 정직하고 이 진실해야 우리가 주님을 일을 우리가 할 수가 있게 되는 것입니다. Тэгэхээр энэ зүрх сэтгэл бол маш чухал байгаа. Энэ зүрх сэтгэл үнэхээр цэвэр, ариун, шудраг, үнэн байж иж эзэн бидэнд үүрэг даалгавраа хариуцуулж өгдөг. 그래서 하나님 우리의 마음을 연단하셔서 진실하고 깨끗한 마음, 정직한 마음, 선한 마음 이런 마음을 가지고 하나님의 일을 할 수 있도록 은혜 가운데 역사하시는 것입니다. Тэгэхээр эзэн бид нарыг үнэхээр тэр зүрх сэтгэлийн маань ингэж шалгаж цэвэршүүлэхийн тулд тэгээд шалгаж шүүж тунгааж цэвэршүүлсний дараа тэр цэвэр ариун шудраг үнэн сайн зүрх сэтгэлээр үйлчилдэг болгож тэр нэгүслээ үзүүлдэг. 자, 그래서 요나 3장. 자, 3장 2절과 3절 읽어보세요. Эргээд Йона ном дээр очие 3-ын 2-3 дугаар эшлэг уншаа. Босоод их хот Нинве рүү очиж миний чамд айлдах тунхагийг тунхаглал гэжээ. Ингээд Йона босож эзний үгийн дагуу Нинве рүү явв. Нинве нь 3 өдөр туулах их хот байлаа. 자, 이렇게 요나가 연단을 받은 다음에 참으로 절대적으로 이제는 하나님의 말씀에 순종해서 그대로 말씀을 가지고 니네웨로 가서 하나님의 말씀을 이렇게 선포하게 됩니다. Ингээд Йона эзний шалгуураар орсны дараа 100% удаа гимшиж эзэн лөө эргэж дуулууртай болсны дараа бурхан түүнд дахин тэр үүрэг даалгавраа өгсөн. Тэгээд эзэн энэ удаа Йона энэ удаад эзэн дуулууртайгаар босоод Нинве рүү явсан байна. 예. 2절에 보시면 일어나 저 큰 성읍 니네웨로 가서 내가 내게 명한 바를 그들에게 선포하라 했습니다. 선포하라.
Дордоор эшлэлээр сарах юм бол эзэн Йонад хэлсэн байна. Босоод их хот Нинвэ рүү очиж миний чамд айлдах тунхагийг тунхаглаа гэж хэлсэн байна. 이와 같이 하나님의 말씀을 선포하는 데는 많은 연단이 필요합니다. Иймээс одоо эзний үгийг тунхаглах хэмжээнд очих хүртэл маш их шалгуурыг давах хэрэгтэй болдгоо. 자, 여러분 이 하나님의 말씀이 사람을 살리기도 하고 또 사람을 죽이기도 하고 하나님이 구원하시기도 하고 심판하시기도 하는 겁니다. Тэгэхээр та нарын тунхаглаж байгаа Бурхны энэ үг бол хүнийг авардагч үг, алдагч үг, хүмүүсийг амьлуулдагч үг, эсвэл шүүдэгч үг юм аа. 이와 같이 하나님의 말씀을 누구에게 맡기겠습니까? Тэгэхээр ийм одоо хүч чадалтай, аимшигтай үг учраас Бурхан энэ үгээ хүнд даалгаж өгөх вэ? 여러분 요한복음 21장 15절부터 주님께서 부활하신 주님께서 베드로에게 질문한 세 번 질문한 그 내용을 여러분들은 절대로 잊어버리면 안 됩니다. Түрүүн бид нарын хуваалцаж ярилцсан шиг Иохан 21-ийн 15 дугаар ишлэлээс эхлээд гарч байгаа тэр Петрээс 3 удаа асуусан тэр асуултын талаар бид нар дахин бодож тунгааж үзэж үргэлж санаж явах хэрэгтэй юм аа. 여러분 주님의 양들을 먹이고 주님의 양들을 인도하고 주님의 양들을 돌보는데 뭘 가지고 하는 겁니까? Та бүхэн эзний даалгаж өгсөн тэр хонд тэр хургнуудыг тижээж, хооллож, хамгаалж, удирдах авч явж байгаа хүмүүс. Гэхдээ энэ бүхнийг юугаар хийдэг юм бэ? Юугаар дамжуулж хийдэг юм? 바로 주님의 말씀입니다. Эзний үгээр л хийдэг шүү дээ. 그 주님의 말씀을 가지고 주님의 어린 양을 돌보고 하나님의 양들을 치고 인도하고 먹이는 겁니다. Тэр эзний үгээр л дамжуулж эзний даалгаж өгсөн хондыг бид нар тижээдэг, хоололдог, тэднийг удирдах, чиглүүлж, бас хамгаалж явдаг байна. 그래서 주님께서는 주님을 진심으로 사랑하는 종들에게 생명의 말씀을 주어가지고 그 하나님의 교회를 돌보게 하는 것입니다. Тийм учраас эзэн өөрт нь үнэхээр чин сэтгэлээс жинхнээс хайртай тийм хүмүүст л өөрийнхөө тэр амийн үгийг даалгаж өгч өөрийнхөө чуулганыг хэрэгжүүлдэг. 여러분 어떻습니까? 우리가 하나님의 말씀을 받기 위해서는 정말 많은 연단이 필요합니다. Та нарын хувьд ямар байдаг вэ? Бид нар үнэхээр эзний тэр үнний үгийг хариуцаж тэр үйлчлэлийг хийхэд бол маш олон шалгуураар бид нар орох хэрэгтэй. 에레미야 한번 15장을 한번 봅시다. Иеремия номын 15 дугаар ишлэлээс харъя. 네, 에레미야 15장. 15 дугаар бүлгээс 자, 16절. Иеремия 15-ийн 16 дугаар ишлэл. 자, 에레미야 15장 16절. 에레미야가 얼마나 많은 환난 가운데, 이 고난 가운데서 하나님의 말씀을 받았습니까? Иеремиягийн хувьд ямар их зовлон бэрхшээл гамшиг дундаас тэр эзний үгийг хүлээж авдаг байсан билээ. 우리가 흔히 에레미야 선지자를 눈물의 선지자라고 합니다. Бид нар Иеремия их шизүүлэгчийг одоо уйлынхаа иш үзүүлэгч, нулимстай иш үзүүлэгч гэж нэрлэдэг тийм ээ. 자, 하나님께서 에레미야가 지금 신앙 고백을 하죠. 신앙 고백을 합니다. Иеремия эндээс харах юм бол тэр итгэлийг тунхагийг, итгэлээ өвчин хэлж байна. 네, 16절 읽어보세요. За 15-ийн 16-г уншъя. Үгс тань олдоход би тэднийг эдсэн бэлээ. Таны үгс надад баяр хөөр болон зүрх сэтгэлийн минь таашаал болсон. Учир нь төв төмдийн бурхан эзэн таны нэрээр би дуудагдсан бэлээ.
여러분, 이 주님의 종들에게 가장 필요한 것이 주님의 말씀입니다. Эзний зарцнаар эзний ажилчдад хамгийн хэрэгтэй зүйл бол үг юм аа. Эзний үг юм. 네, 그 주님의 말씀을 우리가 받아서 먹어야 주의 말씀은 내게 기쁨과 내 마음에 즐거움이 되는 거예요. Эзний үгийг бид нэр хүлээн авч эзэн тэр цагт л эзний үгс бидэнд баяр хөөр сэтгэлийн таашаал болдог. 여러분들이 주님의 말씀, 이 생명의 말씀을 받아서 먼저 여러분들이 먹어야 됩니다. Энэ 그리고 эзний үг, энэ амийн үгийг та бүхэн хүлээж аваад эхлээд өөрсдөө идэх хэрэгтэй. 여러분들이 먼저 그 말씀을 먹고 기쁘고 즐겁게 여러분들이 먼저 그 하나님의 말씀의 능력을 체험해야 돼요. Та нар өөрсдөө эхэлж эзний үгийг идээд тэгээд тэр үгээс ирдэг тэр баяр хөөр, зүрх сэтгэлийн таашаал, тэр үгийн хүч чадлыг өөрсдөө эхэлж амталж үзэх хэрэгтэй. 주님의 양들, 주님의 어린 양들에게는 가장 필요한 것이 주님의 말씀입니다. Эзний хойнд эзний даалгавч гэсэн тэр хургнуудад ч гэсэн хамгийн чухал хамгийн хэрэгтэй зүйл бол эзний үг юм. 그들에게 주님의 말씀을 먹여야 돼요. Тэдэнд эзний үгийг бид нэр идүүлэх ёстой. 그들이 주님의 말씀으로 기쁨과 그 마음의 즐거움을 갖게 해야 됩니다. Тэгээд тэд нарыг эзний үгээр хооллож тэгээд тэр үгээс ирдэг баяр хөөр зүрх сэтгэлийн таашаалыг ч гэсэн тэд нар ч гэсэн амсаж үзэх ёстой. 이 사명을 하나님이 우리한테 맡기신 거예요. Ийм л өөрийн даалгаврыг Бурхан бидэнд хариуцуулж өгсөн байгаа юм аа. 네. За, залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Ариун Бурхан минь баярлалаа. 저희들이 요나서를 통해서 하나님의 귀한 말씀을 배울 수 있도록 은혜 주신 거 감사합니다. Юна намар дамжуулан Бурхан таны эрхэм чухал үгийг суралцах боломж өгсөнд баярлалаа. 저희들에게 하나님의 말씀을 맡겨주셨습니다. Та бидэнд өөрийнхөө ариун үгийг даалгаж өгсөн билээ. 그리고 하나님의 교회를 맡겨주셨습니다. Бас та өөрийнхөө чуулганыг бидэнд даалгаж өгсөн билээ. 그리고 하나님의 어린 양들과 하나님의 사랑하는 양떼들을 맡겨주셨습니다. Бас та өөрийнхөө хургнуудыг өөрийнхөө хайрладаг хонин сүргээ бидэнд даатгаж өгсөн билээ. 우리가 주님을 진심으로 사랑해서 성령의 감동을 통해서 하나님의 말씀을 받게 해 주시옵소서. Тэр эзэн танд үнэхээр чин сэтгэлээсээ хайртай байж ариун сүнсний өдөртөмжөөр дамжуулан таны үгийг хүлээн авахд туслаарай. 그 말씀을 받아서 어린 양들을 먹이고 하나님의 사랑하는 양떼들을 잘 먹여서 주님의 뜻대로 인도할 수 있도록 도와주시옵소서. Таны үгийг хүлээж аваад таны хайртай хондыг тэр үгээр тань хооллож тижээж тэр таны чуулганыг үйлч чадах туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. Амен. 자, 오늘 요나서 3장 두 번째 대지. За Ёна 두 번째 3 대지. дугаар бүлгийн 2 дахь хэсэг рүү оръё. 요나의 전도 Ёна үгийг тунхагласан. 4절입니다. 4 дугаар ишлэл. 자, 요나의 전도가 그 내용을 한번 봅시다. 4절을 읽어보세요. За Ёна юу гэж тунхагласан бэ гэдгийг харъя. 4 дугаар ишлэгийг уншъя. Тэгээд Ёна нэг өдөржин хотоор алхан явж хашгиран 40 хоногийн дараа Ниневег хөмрөх болно гэв. 자, 요나가 니느웨 성읍에 들어가서 뭐라고 외쳤습니까? За Ёна Ниневе хотод очоод юу гэж хашгирсан байна вэ? 앞으로 40일이 지나면 니느웨가 무너지리라고 선포했습니다. 40 хоногийн дараа Ниневег хөмрөх болно. Ниневе сүр болно гэсэн. 요나가
다른 말 하지 않았습니다. өөр юу ч хэлээгүй. 하나님의 말씀, 하나님의 명령한 말씀만 그대로 선포했습니다. Зөвхөн Бурхны үгийг, Бурхны тушаасан үгийг л очоод тунхагласан байна. 예. 앞으로 40일이 지나면 이 큰 성읍, 이 100만 명이 살고 있는 이 큰 성읍이 다 멸망을 당한다는 거예요. 40 хоногийн дараа энэ том хот, энэ сая хүнтэй, сая хүн амтай энэ том хот хөмрөх болно, суурих болно. 이것은 니네웨 백성들에게 회개할 기회를 준 겁니다. Энэ нь Ниневечүүдэд гимших боломж өгч байгаа хэрэг юм. 하나님은 이 말씀을 선포하지 않고 그대로 다 멸망시킬 수가 있습니다. Бурхан заавал ингэж Йонаагаар энэ үгийг тунхаглуулахгүйгээр шууд Ниневег хөмөрч болох байсан. 하나님의 종을 보내셔서 이 말씀을 선포하게 하신 것은 하나님의 놀라우신 그 은혜와 사랑입니다. Гэтэл шууд тэглэхгүйгээр өөрийнхөө ажилчныг, өөрийнхөө зарцыг илгээгээд ингэж анхааруулж үгээ тунхаглуулж байна гэдэг бол Бурханы гайхалтай хайр бөгөөд нэгүүлсэл юм аа. 여호와 하나님께서는 그 니느웨 사람들이 그 악독이 하나님 앞에 상달되었지만 하나님은 그들을 불쌍히 여기셔서 회개하고 돌이켜서 그 구원을 받을 수 있도록 하나님의 종을 보내신 겁니다. Тэгсэн хэдий боловч Бурхан Бурханы өмнө тэдний ёрын муу бузар булаа бүхэн нь Бурханд хүрэх хүртэл тийм асар их байсан ч гэсэн Бурхан тэднийг өрөвдөн өршөөж тэднийг гимшиж өөрлөө нь эргэж ирээсэ гэсэндэ өөрийнхөө зарцыг хүртэл тийш нь илгээж тэрэнд гимших боломжийг олгосон байна. 이것은 이 구약 시대에 전해진 하나님의 복음입니다. Энэ бол ерөнхийдөө хуучин гэрээний үед тунхаглагдаж байсан Бурханы сайн мэдээ юм аа. 자, 이 하나님의 말씀을 들을 때에 누가 이 말씀을 믿고 구원을 받습니까? Энэ үгийг Бурханы энэ тунхаглыг сонсоод хэн Бурханы сайн мэдээнд итгэж хүлээж авсан бэ? 자, 이 말씀을 전해졌는데 요나가 하나님의 말씀대로 앞으로 40일이 지나면 니느웨가 무너진다고 이 말씀을 전했습니다. Йона тэнд очоод Бурханы үгийг яг тэр хэвээр нь дамжуулсан 40 хоногийн дараа энэ том хот суурих болно гэж. 그런데 이 놀라운 역사가 일어난 것입니다. Гэтэл үнэхээр гайхамшигтай зүйл болсон. 그들이 요나의 그 선포, 하나님의 말씀에 선포된 것을 그들이 듣고 다 회개하는 것입니다. Тэд нар буюу Ниневечүүд Йонагаар дамжуулан Бурханы үг тунхаглагдахад сонсоод тэгээд итгэж гэмшсэн байна. 사도행전 13장 한번 봅시다. Үйлс намын 13 дугаар бүлгээс харъя. 사도행전 13장 Үйлс 13 дугаар бүлгийн 13장 48절. 48 дугаар ишлэл. 자, 이 바울이 복음을 전했습니다. 바울이 아시아에서 복음을 전했어요. Энэ үед болохоор Паул Азид үгийг тунхаглаж байсан. 자, 이 놀라운 이제 복음을 듣고 회개하고 구원받는 사람들이 일어났습니다. За энэ гайхалтай сайн мэдээг сонсоод гэмшиж аврагдсан хүмүүс
Маш олон байсан. 예. 자, 48절 읽어보세요. 48 дугаар эшлэгийг уншъя. Үүнийг сонссон харийнхан баярлалдаж эзний үгийг алдаршуулан дээдэлж мөнх амийг авахаар сонгогдсон бүхэн итгэцгээв. 네. 이방인들에게 이방인들에게 사도 바울이 복음을 전했는데 회개하고 복음을 믿으라. 예? 주 예수를 믿으라. 그래야만 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 이런 복음을 전했어요. Харь үндэснүүдэд Паул сайн мэдээг тараасан байгаа. Гимшиж эзэн лүү эргэцгээ гимшигтүүн тэгвэл чи болон чиний гэр бүлийнхэн аврагдах болно гэж үгийг тунхагласан байна. 그런데 그 많은 이방인들이 듣고 기뻐하면서 하나님의 말씀을 찬송하며 했습니다. 찬송하며. Тэгээд тэр үгийг тэр эзэнд итгэхтүүн тэгвэл чи болон чиний гэрийнхэн аврагдана гэсэн энэ сайн мэдээг сонсоод харийнхан баярлалтаж хүлээж аваад тэгээд мөнх амийг олж болохоор итгэцгээсэн гэж байна. 그리고 영생을 주시기로 작정된 자는 믿더라고 나옵니다. Үгийг алдаршуулан дээдэлсэн тэгээд хамгийн гол мөнх амийг авахаар сонгогдсон бүхэн итгэсэн гэж байна. 우리가 복음을 전하면 Тэр сайн мэдээг дэлгэрүүлэх юм бол 영생을 주시기로 작정된 사람, 하나님이 선택한 백성들은 그 복음을 듣고 믿고 주님의 구원을 받게 됩니다. Бурханд сонгогдсон хүмүүс өөрөөр хэлбэл Бурхан мөнх амиа өгнө гэж шийдэж сонгосон тэр хүмүүс нь тэр сайн мэдээг сонсоод итгэдэг байх нэ. Сайн мэдээг сонсоод гимшиж итгэдэг байна. 그러니까 우리는 염려하지 마십시오. Тийм болохоор бидэнд 누가 санаа 믿든지 зовох 안 хэрэг 믿든지. байхгүй. Хэн итгэх бол хэн итгэхгүй бол гэж санаа зовох хэрэг юусоо байхгүй. 하나님이 선택한 백성이 있다는 거예요. Тэгээ Бурхан угаасаа сонгоод авчихсан хүмүүс тусдаа байж байгаа. 예수를 믿고 영생을 받을 자들을 하나님이 다 선택한 사람들이 있다는 것입니다. Есүст итгээд мөнх амийг олох, аврагдах хүмүүсийг Бурхан аль хэдийн сонгочихсон байдаг. 그들이 복음을 들을 때 회개하고 우리 주 예수 그리스도를 믿고 영접하는 것입니다. Тэр сонгогдсон хүмүүс нь сайн мэдээг сонсоод гимшдэг. Тэгээд бидний эзэн Иесус Христэд итгэж мөнх амийг олж аврагддаг байна. 네. 그리고 사도행전 10장 38절을 봅시다. Мөн Үлс намын 10-ийн 38 дугаар эшлэгийг харъя. 35절. 사도행전 10장 35절. Үлс 10-ийн 35 дугаар эшлэл юм биш үү? 예. 각 나라 중 하나님을 경외하며 의를 행하는 사람은 다 받으시는 줄을 깨달았도다. Түүнээс эмээгч зөвийг үлдэгч алив үндэсний хүн түүнд таалагддаг гэдгийг би үннээр ойлгов. 예. 이 하나님의 선택한 백성들, 하나님을 경외하는 마음을 주시고 예수 그리스도를 믿어서 하나님의 의를 주시기로 선택한 백성들이 복음을 믿고 구원을 받는 것입니다. Эндээс харах юм бол Бурханы сонгож авсан хүмүүс, Бурханд сонгогдсон хүмүүс буюу Бурханаас эмээх сэтгэл болон зөвийг үлддэг байхаар сонгогдсон ямар ч үндэстний хүн тэр сайн мэдээг сонсоод гимшиж авралыг олдог байх нэ. 이와 같이 요나가 선포한 이 하나님의 복음을 듣고 니느웨 사람들이 다 회개하고 이제 악에서 떠나고 구원을 받게 됩니다. Яг энэ үнчлэн Йонагийн тунхагласан тэр сайн мэдээг сонссон Ниневечүүд буюу тэр харь үндэстнүүд хүртэл гимшиж тэр сайн мэдээг хүлээж аваад гимшиж тэгээд улмаар Бурханы тэр мөнх амийг авч аврагдсан байна.
요나서 3장 세 번째 대지 보십시오. За одоо Йона номын одоо 3 дугаар хэсгийн 3 бишээ 3 дугаар бүлгийн 3 дугаар хэсэг рүү оръё. 자, 5절부터 9절까지입니다. За энэ хэсэг болохоор 5-аас 9-р ишлэл хүртэл байгаа. 자, 니느웨 사람들이 요나가 전한 그 하나님의 말씀을 듣고 어떻게 회개하고 어떻게 하나님께 돌아오는지 여기 자세하게 기록이 되어 있습니다. За энэ хэсэгт болохоор Ниневечүүд Йонагийн тунхагласан Бурхны үгийг хэрхэн хүлээж авсан, тэгээд хэрхэн гэмшиж, тэгээд аврагдсан бэ гэдэг тухай тодорхой бичсэн байгаа. 자, 5절 한번 읽어보세요. 5 дахь ишлэгийг уншъя. Тэгэхэд Ниневегийн хүмүүс Бурханд итгэжээ. Тэд мацаг барилд зарлаж хамгийн томоосоо бага хүртлээр таар оров. 자, 5절에 보니까 니느웨 사람들이 하나님을 믿고 했습니다. 하나님을 믿는다고 했습니다. За эндээс харахад Ниневегийн хүмүүс Бурханд итгэжээ гэсэн байна. 네. 자, 하나님의 말씀을 들을 때 하나님의 택한 백성들이 그 하나님의 말씀을 믿는 것입니다. Бурхны үгийг сонсоод Бурханд сонгогдсон хүмүүс тэр үгэнд итгэдэг. 그 믿음은 하나님의 은혜로 주시는 겁니다. Гэтэ тэр итгэл нь болохоор Бурхны нэгүүлсээр өгөгддөг зүйл байгаа. 여러분, 믿음은 들음에서 난다고 했습니다. Итгэл нь сонсохоос эхэлдэг гэж хэлсэн. 그리고 그 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암아 난다고 했습니다. 그 믿음은 그리스도의 말씀. Тэгээд тэр итгэл нь бас Бурхны үгээр Христийн үгээр ирдэг гэж хэлсэн. 그래서 하나님의 택한 백성들에게는 하나님의 말씀을 듣게 해서 그 믿음을 주시는 거예요. Тэгээд Бурхны тэр сонгогдсон хүмүүст Бурхан өөрийнхөө үгийг сонсгодог. Тэгээд тэр сонссон үгэндээ итгэдэг болгодог юм аа. 자, 5절에 보니까 느헤 사람들이 하나님의 말씀을 듣고 회개하는데 어떻게 회개합니까? 5 дахь эшлэлээс харах юм бол Ниневечүүд Бурхны үгийг сонсоод итгээд тэгээд гимшсэн гэж байна. Тэгтээ яаж гимшсэн гэж байна? 첫째는 금식을 선포합니다. Нэгдүгürt нь мацаг барил зарласан. 그리고 높고 낮은 자를 막론하고 이 굵은 베옷을 입게 됩니다. Тэгээ хамгийн томоосоо бага хүртэл таар ороосон гэж байна. 이것은 하나님 앞에 철저하게 회개하고 겸손하게 자기들을 낮추는 그런 태도입니다. Тэрийн нөлөөлөл ерөөсөө бүрэн дүүрэн эзний өмнө гимшсэн тэгээд тэр өөрсдөө доорд болгосон гэдгийг илэрхийлэл юм. 여러분, 회개는 그냥 말로만 하는 게 아닙니다. Гимшил гэдэг бол зөвхөн үгээрээ л гимшгийг хэлдэг юм шиг. 철저하게 자기 죄를 자복하고 그 죄를 회개하고 이렇게 금식하면서 붉은 베옷을 입고 나는 죄인입니다. 이렇게 자기를 낮추는 것입니다. Жинхэнэ гимшил гэдэг бол өөрийнхөө гэм нүглийг 100% бүрэн дүүрэн улааж тэгээд гимшиж тэгээд өөрийгөө мацаг барьж тэгээд өөрийгөө хамгийн доорд болгож тэр таар орон тэгээд би бол гэм нүгэлтэй хүн гэж өчиж хүлээн зөвшөөрөхийг хэлдэг. 자, 6절 읽어보세요. 6 дахь ишлэг уншъя. Энэ үг Ниневегийн хаанд хүрэхэд тэрээр Сентинесээ босоод нөмөргөө тайлан хайж таар нөмрөн үнсэн дээр суув. 그리고 이 백성들이 이렇게 하나님 앞에서 철저하게 회개하고 이렇게 겸손히 자기를 낮춘다는 이 소문이 아수르 그 니느웨 왕에게 들린 것입니다. Ард түмэн ингэж бүрэн дүүрэн гимшиж тэгээд өөрсдөө тэр их багхгүй таар орон гимшиж байна гэдгийг Ниневегийн хаан нь сонссон байна. 왕도 백성들이 회개하는 걸
그 소문을 듣고 왕도 감동을 받았어. 하나님 앞에 에, 자신의 죄를 회개하고 이렇게 자기를 겸손하게 낮추고 또 왕이 선포를 하게 됩니다. Тэгээд тэр ард түмэн нь ингэж чин сэтгэлээсээ гэмшиж байна гэдгийг хаан сонсоод энэ тэр ард түмний тэр гэмшиж байгаа зүрх сэтгэлийг нь хөдөлгсөн. Тийм учраас хаач гэсэн мөн эзний өмнө гэмшиж өөрийнхөө бүх гэм нүглийг улаана. Тэгээд өөрийгөө дорд болгож, даруй болгож тэгээд бас тунхагсан байна. тунхаг гаргасан байна. 자, 이 니네 왕이 어떻게 회개합니까? 왕이 보좌에서 일어나서 왕복을 벗습니다. 그 화려한 왕복을 다 벗어버려. Тэгээд тэр хаан яаж гэмсэн бэ гэхээр өөрийн хаан сентинээсээ босоод тэр тансаг гоё нөмөргөө тайлж хайсан гэж байна. 그리고 굵은 베옷을 입게 됩니다. Тэгээд таар нөмөрсөн. 그리고 보좌에 앉지 않고 제우에 앉게 됩니다. Тэгээд тэр хаан сентидээ суулгүйгээр үнсэн дээр суусан гэж байна. 제우에 앉는다는 건 가장 참 말한가 부끄러운 자리, 낮은 자리에 이렇게 왕이 앉게 되는 것입니다. Тэгэхээр үнсэн дээр сууна гэдэг юу илэрхийлж байгаа юм бэ гэхээр нэгсэндээ одоо хамгийн доор юу гэх одоо хамгийн доор тэр суудал дээр суусан. Өөрөөр хэлбэл хамгийн одоо ичгүүртэй гутамшигт тэр суудал дээр суусан гэсэн үг. 왕이 어떻게 그 화려한 왕복을 벗고 그 권세 있는 그 왕의 보좌에서 내려와서 굵은 베옷을 입고 어떻게 그 제우에 앉을 수가 있겠습니까? Тэгээ хаан хүн яаж одоо тэр эрх мэдэлт сентигээ орхоод тэгээд тэр сүр жавхланд нөмөргөө тайлж хаяад таар нөмөрч үнсэн дээр сууж чадах вэ? 왕이 이것은 철저하게 자기 자신의 죄를 회개하고 그리고 자기를 낮추는 그런 겸손한 태도를 보이는 것입니다. Гэтэл энэ Нинвегийн хаан тэгсэн гэдэг нь болохоор үнэхээр одоо 100% бүрэн дүүрэн гэмшиж, бүрэн дүүрэн өөрийгөө хамгийн дорд болгосоныг илэрхийлж байгаа юм. 자, 7절 한번 읽어보세요. За 7 дугаар эшлэл уншъя. Тэрээр тунхаг гаргаж Нинвед хаан болон ноёдынх нь гаргасан бошиг зарилгын дагуу хүн амьтан үхэр хонь юу засаж вэ? Тэд бүү идээшлэг, бүү ус ууг. 자, 그리고 나서 왕이 조서를 전 백성들에게 이 조서를 내립니다. Тэгэд хаан тэгж гэмшээд зогсохгүй тунхаг гаргасан, өөрөөр хэлбэл зарлиг гаргасан гэж байна. 그리고 다음과 같이 선포합니다. Тэгээд ингэж зарлиг болсон. 사람이나 짐승이나 소떼나 양떼나 아무것도 입에 대지 말라고 합니다. Хүн амьтан үхэр хонь хинч байсан, юу ч байсан, юу ч идэж ууж амсаж болохгүй. 이건 사람뿐만 아니라 이 짐승들까지도 금식을 시키는 것인데 Өөрөөр хэлбэл зөвхөн хүмүүс мацаг барай зогсохгүй адгуус амьтан мал хүртэл одоо малыг хүртэл мацаг бариулсан гэсэн үг. 자, 이 짐승이 뭐 회개할 수 있습니까? 이 짐승은 회개를 못하죠. Адгуус амьтан гэмшиж чадна гэж үү? Чадахгүй шүү дээ гэмших гэдэг ойлголт тэдэнд л байхгүй. 그럼에도 불구하고 왕은 모든 가축들의 금식을 시킵니다. 물도 먹지 못하게 합니다. Тэгсэн ч гэсэн хаан зарлиг гаргаж тэр адуус амьтныг хүртэл мацаг бариулаа. Идээшилж болохгүй, уйсуучж болохгүй гэсэн. 이 가축들도 인간의 죄, 사람의 죄악으로 말미암아 이렇게 더럽혀졌다는 것을 이렇게 증거하는 것입니다. Энэ үгээр дамжуулаад юу илэрхийлж байна гэхээр тэр хүмүүсийн тэр гэм нүглээс болж адгуус амьтан хүртэл одоо бузарлагдаж ингэж зовход хөрсөн байна гэдгийг илэрхийлж байна. 자, 8절에도 읽어보세요.
8 дахь ишлэгийг бас уншъя. Харин хүн амьтан цөм таар нөмрөх ёстой. Хүн бүр муу замаасаа гардах хүчирхийллээсээ эргэхийн тулд Бурхныг байдаг чадлаараа дуудаг. 예, 사람이든지 짐승이든지 다 굵은 베옷을 입을 것이요. 왕이 명령합니다. Хүн амьтангүй бүгд цөм таар нөмрөх ёстой гэж хаан тушаасан байна. 사람뿐만 아니라 이 가축들에게도 굵은 베옷을 입히는 것입니다. Хүмүүст өдийгүй мал амьтад хүртэл таар нөмрөх ёстой. Таар нөмрүүлээ гэсэн байна. 이것은 철저하게 이 니느웨 사람들이 왕과 니느웨 백성들이 철저하게 하나님 앞에 회개하는 것을 보여주는 겁니다. Энэ нь бол мөн л тэр Ниневегийн ард түмэн иргэд төдийгүй хаана нь хүртэл тэр битэл мал амьтны нь хүртэл бүрэн дүүрэн тэр хот тэр чигээрээ эзний өмнө өөрөөсөө даруусгаж гимшиж байгааг илэрхийлсэн байна. 그리고 힘써서 하나님께 부르짖게 됩니다. За тэгээд бас Бурхныг хамаг чадлаараа дуудгээ гэсэн байна. 하나님이여 우리의 악독한 죄를 용서해 주시옵소서. Бурхан минь ээ бидний энэ бузар гэм нүглийг уучлж өгөөч гэж. 우리를 죄에서 구원해 주시옵소서. Биднийг энэ гэм нүглээс аварч өгөөч гэж. 우리를 멸망하지 않도록 하나님 구원해 주십시오. Биднийг сүрэл мөхлөөс аварч өгөөч гэж. 우리가 회개하나이다. Бид нар чин сэтгэлээсээ гимшиж байна. 이렇게 진심으로 하나님 앞에 회개하면서 부르짖는 겁니다. гэж чин сэтгэлээсээ эзний өмнө гимшиж эзнийг дуудгээ гэсэн байна. 그리고 악한 길과 악한 손으로 행한 모든 강포에서 떠나겠습니다. Тиймээс бид бүх буруу муу замаасаа гардах хүчирхийллээсээ эргэх болно. Эргэхийг хүсэж байна гэсэн. 여러분 회개가 무엇인지를 보여주는 겁니다. Энд гимшил гэж чухам юу вэ гэдгийг харуулсан байна. 자신들의 죄를 깨닫고 회개하면서 그 죄악에서 떠나는 것입니다. Өөрсдөө гим нүглийг ухаарч ойлгоод тэгээд гимшээд тэр гим нүглээсээ буцаж эргэхийг хэлж байгаа. 왕과 그 니느웨 백성들이 악한 길과 손으로 행한 강포에서 떠나겠습니다. 철저하게 회개하는 거예요. 네, Ниневегийн ард иргэд хаан тэгээд мал амьтад нь хүртэл тэр бузар муу зам тэр хүчирхийлэл тэр гим нүглээсээ бүрэн дүүрэн эргэх болно хэмээн зэлгаа. 자, 이렇게 니느웨 백성들이 왕과 함께 철저하게 하나님 앞에 회개하고 이렇게 하나님의 용서를 구하는 것입니다. Ниневегийн ард иргэд хаантайгаа мал амьтантайгаа хамт бүрэн дүүрэн гимшиж эзэн бурхан руугаа ирэхээр шийдсэн байна. 9절 한번 보세요. За 9-р ишлэгийг уншъя. Бурхан эргэж зөөлрөн шатаж буй уур хилэнгээ татан биднийг устгахгүй ч юм билүү хэн мэдэх билээ гэв. 네, 하나님의 뜻을 돌이키시다고 했습니다. Бурхан эргэж зөөлрөх юм билүү. 하나님이 그들에게 재앙을 내리시기로 작정했는데 하나님이 재앙을 내리는 뜻을 돌이키셨다고 했습니다. 그거는 그 10절에 있는 것 같고 9절은 그렇게 되기를 바랍니다. 예, 9절을 한번 읽어볼까요? 제가 하나님의 뜻을 돌이키시고 그 진노를 그치셨다 했습니다. 그치사 우리가 멸망하지 않게 하시리라. 그렇지 않은 줄을 누가 알겠느냐 한지라. 네. 이것은 이제 니느웨 백성들과 왕이 하나님 앞에서 그렇게 말한 것입니다. 회개하면서. 네, 읽어보세요. 9절. 네, 읽었어요. 다시 네, 읽어요. 읽었고. 자, 이와 같이 니느웨 백성들과 왕이 하나님 앞에서 철저하게 회개하고 그 악에서 떠나면서 그러면 하나님이 우리를 멸망받는 데서 그 진노에서 우리를 구원해 주실 것이다. 이렇게 하나님이 그 믿음을 주신 것입니다.
За тэгээд тэд нэр мал амтангуу хаан ардгуу бүгдээрээ одоо таар нумарж өөрсдөө доорд болгож даруугнаар эзэн бурхнаас аврал ирэн гуйж хамаг байдлаараа эзэн лөө хандаа хашгирсан. Тэхийн бол хашгиргээ гэж хаан зарлиг болгосон. Тэхийн бол бурхан эргэж зөөлрөн тэр шатаж буй уур хилэнгээ татаж биднийг устгахгүй ч юм бэлүү хин мэдлээ хэмээн тэд нар найдаж залбирсан байна. найдаж 예. гимшсэн байна. 자, 그 요나가 하나님의 말씀, 그 하나님의 말씀대로 순종하고 이렇게 하나님의 말씀을 외친 결과 니네 사람들이 왕과 모든 백성들이 이렇게 회개하게 된 겁니다. Тэр Йона бурхны үгийг дуулууртайгаар дагаж тэр бурхны тушаасныг Нинвед очиж тунхагласан. Тэгээд тэр тунхагийг нь одоо тэгж тунхагласны одоо үр дүн нь ингэж гарч байна. 자, 10절 한번 읽어보세요. 10 дугаар эшлэл муу замаа орхисон үйлсийг нь бурхан үзээд тэдэн дээр буулгана гэж тунхагласан гай гамшигын талаарх бодлоо зөөлрүүлээд суйрал буулгаагүй гэлээ. 자, 이 10절은 네 번째 대지 여호와께서 용서하시고 재앙을 내리지 않으셨다 하는 내용입니다. Энэ 10 дугаар ишлэл болохоор 3 дугаар бүлгийн 4 дахь хэсэг буюу Нинвечүүдийн гимшгийг хараад эргэхийг хараад бурхан гай гамшигыг эс буулгасан гэдэг сэдв байгаа. 하나님이 그들이 행한 거, 그들이 곧 회개하고 악한 길에서 돌이켜 떠난 것을 보시고 했습니다. Энд бурхан тэднийг муу замаа орхисон үйлсийг нь үзээд гэсэн байна. 여러분, 하나님은 들으시고 보시는 하나님이세요. бурхан бол сонсдог, хардаг бурхан юм аа. 니느웨 사람들이 그 회개하는 소리를 들으시고 또 그들이 회개하는 그 겸손한 태도를 보신 것입니다. Бурхан Нинвечүүдийг гимшин залбирхыг нь сонссон байна. Бас тэд нэр гимшээд эргэж тэр муу замаасаа эргэж байгаа тэр үйлсийг нь харсан байна. 네. 하나님은 우리의 회개하는 기도를 들으십니다. 그리고 우리가 그 겸손한 태도, 그 태도를 자기를 낮추고 겸손한 태도를 보십니다. Бурхан бидний гимших тэр дуу хоолойг сонсдог, бас тэр өөртөөгөө доорд даруй болгож байгаа хандлагыг маань бас хардаг байгаа. 그리고 그 악한 길에서 떠나서 돌이키는 것을 보십니다. бас тэр бузар муу замаасаа эргэж тэр бузар муу замаа орхиж байгааг хардаг. 하나님의 뜻을 돌이키사 그들에게 내리라고 말씀하신 재앙을 내리지 아니하시니라고 기록되어 있습니다. Тийм учраас эзэн бурхан тэр гай гамшигын талаарх бодлоо зөөлрүүлж тэдэн дээр буулгана гэж тунхагласан гай гамшигын талаарх бодлоо зөөлрүүлээд суйрлыг буулгаагүй гэсэн байна. 예, 여러분 여기서 우리가 중요하게 배울 수 있는 교훈은 바로 요나. 그 요나가 하나님의 말씀대로 순종해서 복음을 전하니까 니느웨 사람들이 다 회개하고 구원을 받게 된 것입니다. Эндээс бид нэр хамгийн чухал авах сургамж нь юу вэ гэхээр Йона байгаа. Йона бурхны үгийг дуулууртайгаар дагаад Нинвечүүдэд очиж тэр үгийг тунхагласан учраас Нинвечүүд гимээ гимшиж эзэн бурхан руу эргэж ирсэн байна. 예, 우리 하나님의 일꾼들은 사람을 살리는 사역을 갖고 있고 사람을 죄에서 구원해서 살리는 그러한 귀한 사역을 맡은 사람들이에요. Тэгэхээр бурхны ажилчид бид нар бол үнэхээр чухал хүнийг аврах, хүнийг анилуулах тийм одоо чухал ажлыг хүлээж авсан. Тэр өөрөг даалгаврыг хүлээж авсан хүмүүс юм аа. 여러분 사람을 살리는 길은 복음을 듣고
하나님의 말씀을 듣고 회개하고 그 악에서 돌이키는 것입니다. Тэгээд хүнийг аврах тэр арга нь юу вэ гэхээр тэр хүн сайн мэдээг сонсоод гимшээд тэгээд эзний авралыг олох явдал юм. 그 사역을 우리한테 하나님이 맡기신 거예요. Энэ ажлыг л Бурхан бидэнд даалгасан юм аа. 우리가 그 사역을 위해서 그 사명을 감당하기 위해서 우리는 많은 고난을 통과해야 됩니다. Тэгэхээр бид нар энэ үйлчлэлийг хийхийн тулд тэр Бурханы бидэнд даалгасан энэ ажил үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэхийн тулд бид нар өөрсдөө маш олон тэр шалгуур зовлонг туулах хэрэгтэй. 그리고 여러분들의 그 헌신이 필요합니다. Бас та бүхний зориулалт хэрэгтэй. 이 하나님은 하나님의 일꾼들을 통해서 택한 백성들을 죄에서 구원해 주시고 살리는 것입니다. Бурхан өөрийнхөө ажилчдаар дамжуулж хүмүүсийг гэм нүлээс нь чөлөөлж аварч өгдөг юм аа. 여러분, 우리가 말씀을 하나님의 말씀대로 정직하게 선포하십시오. Тийм учраас бид нар Бурханы үгийг шударгаар үнэн зөвөөр тунхаглах хэрэгтэй. 그 말씀을 듣든지 안 듣든지 우리는 믿음으로 선포하는 것입니다. Тэр тунхаглаж байгаа үгийг хүмүүс сонсно уу, байна уу, тэр л хамаагүй хамгийн гол нь бид нөр үнэн шударгаар тунхаглал, итгэлээр тунхаглал хэрэгтэй юм. 영생을 주시기로 작정된 하나님의 백성들은 듣고 회개하고 이 구원을 받습니다. Мөнх амийг өгөхөөр сонгогдсон хүмүүс л бол тэр тунхагласан үгийг сонсоод авралыг олох болно. 그 요나 한 사람이 하나님의 말씀을 선포함으로 이 100만 명의 사람이 회개하고 이렇게 구원을 받게 된 거예요. Тэгэхээр Йона гэдэг ганц хүн эзний үгийг итгэлээр үнэн зөвөөр тунхагласны ачаар сая гаруй хүн ингэж аврагдсан байна. 자, 이 성경에 이 놀라운 회개 운동, 이 구원 운동, 이렇게 요나서에 기록이 됐습니다. Тэгэхээр Йона номонд үнэхээр одоо Бурхны гайхалтай гимшлийн мөн авралын ажил хийгдсэн гэдгийг Йона номонд бичсэн байна. 자, 우리가 다시 한번 보실 말씀은 에스겔 33장. За мөн бид нэр Эсэгэл номын 34-р бүлгээс харъя. 에스겔 33장 11절. Эсэгэл 34-ийн 11. 읽어보세요. Учир нь эзэн бурхан ингэж айлдаж байна. Харагтун би хоньнуудаа өөрөө бидэрч олох болно. 네. 자, 하나님께서는 맹세를 하십니다. 하나님 맹세를 하셔요. Нэгсэндээ эзэн бурхан тангаргалж байгаа хэрэг. 나는 악인이 죽는 것을 기뻐하지 않는다고 했습니다. 잠시만요. 34장 11절 아니었어요? 33장. 죄송합니다. 제가 34장. 33장 11절. За уучлаарай 33 дугаар бүлгийн 11 юм биш үү? 읽어보세요. 너는 그들에게 말하라. 주 여호와의 말씀이니라. 네. 읽어보세요. За Эсэгэл 33-ийн 11. Хэдэнд хэл би амьд эзэн бурхан тунхаглаж байна. Би буруутын үхэлд огтхонч баярлахгүй харин буруутан замаасаа эргэж амьд гарахад би баярлана. Ёрын муу замаасаа буцагтун. Тэгвэл та нар юунд өгөх вэ? Израилийн гэрээ. 네, 이것이 바로 복음입니다. 복음. Энэ бол ерөөсөө сайн мэдээ юм. 이 복음은 악한 자들이 죄에서 돌이켜서 구원을 받고 사는 것입니다. Сайн мэдээ гэдэг бол бузаг муу хүмүүс гэм нүглээсээ эргэж аврагдахыг хэлж байгаа. 요나가 처음에는 그
그 니느웨 사람들을 미워했습니다. 자기들이 원수 나라이기 때문에 미워해서 그들이 구원받는 것을 아주 싫어했습니다. Йона эхэндээ тэр Ниневечүүдэд Бурхны үгийг тунхаглахаас дургуутсан байгаа. Яагаад гэвэл Израильчуудын дайсан учраас. Тэгээд дайснууд нь эзний сайн мэдээг сонсоод аврагдахад Йона дургүй байсан. 그러나 요나가 이 물고기 뱃속에 들어가서 3일 동안 그 고난 가운데서 하나님의 기뻐하시는 뜻을 이제 순종하게 됩니다. Харин тэр авраг загсанд залхиулаад тэгээд загсны гизэн дотор 3 өдөр 3 шөнө байхдаа тэр их зовлон зүдгүүр дундаа байхдаа Бурхны тэр тааламжид хүсэл юу юм бэ гэдгийг ойлгож мэдээд тэгээд түүний дагуу дуулууртай дагсан байна. 그것은 요나가 미워하는 그 원수의 나라 바로 니느웨 사람들이 다 회개하고 돌이켜서 구원을 받는 것 이것을 요나가 기쁘게 받아들인 것입니다. Тэгснээр тэр Йонагийн дургуутсаж байсан, жигшиж байсан тэр дайсан буюу Нинвечүүд нь Йонагийн тунхагласан үгийг сонсоод гимшээд тэгээд тэр сүрлээс аврагдсан байгаа. Энэ нь бол Йонагч гэсэн эхэндээ баярлуулсан. 여러분도 기도를 많이 한번 해보세요. Та бүхэн ч гэсэн маш их залбираарай. 여러분 마음에 하나님의 마음이 살아 있어야 됩니다. Та бүхний зүрх сэтгэл дотор Бурхны зүрх сэтгэл байх ёстой. 예, 하나님이 악한 자들이 회개하고 돌이켜서 그들이 구원받고 그들이 사는 것을 진심으로 우리가 기뻐하고 복음을 전해야 됩니다. Бурхан өөрөө тэр бузар муу гим нүгэлтэй хүмүүсийг гимшээд эргээд тэгээд аврал олоход баярлдаг гэж байна. Тэгвэл Бурханы тэр баярлдаг зүрх сэтгэл нь биднийг ч гэсэн баярлуулдаг байх ёстой юм аа. 여러분 마음속에 예수님의 마음, 하나님의 마음을 품어야 됩니다. Бид нар зүрх сэтгэл дотроо Есүсийн зүрх сэтгэл, Бурханы зүрх сэтгэлийг тээх ёстой. 그래서 원수까지라도 우리가 찾아가서 복음을 전해줘야 됩니다. Тэгээд дайсан дээрээ ч гэсэн бид нар зорж очиод сайн мэдээг ярьж өгөх ёстой. 이 하나님의 일꾼들은 이 하나님의 마음을 품어야 돼요. 예수 그리스도의 마음을 품어야 됩니다. Бурхны ажилчид бол Бурхны зүрх сэтгэлийг, Есүс Христийн зүрх сэтгэлийг дотроо тээж явах ёстой. 예. 그 마음을 가지고 우리가 하나님의 말씀을 전해야 됩니다. Тийм л зүрх сэтгэлээр бид нар Бурхны үгийг тунхаглах ёстой. 기도하겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Ариун Бурхан Аав минь танд баярлалаа. 저희들에게 참으로 하나님의 기뻐하시는 뜻을 우리가 참으로 잘 순종할 수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서. Бурхны тааламжид хүслийг бид нар ч гэсэн дуулууртай дагдаг болоход та нэгүслээ дүүргэж өгөөрэй. 하나님이 기뻐하시는 뜻은 악한 자들이 그 죄에서 돌이켜서 사는 것을 기뻐하신다고 했습니다. Бурхан таны тааламжид хүсэл нь гим нүгэлтэй хүмүүс өөрсдөө бузар муу замаас эрэхэд та таалдаг, баярлдаг гэж хэлсэн мэлээ. 하나님 저희들에게 하나님의 마음을 품게 하시고 예수 그리스도의 마음을 품게 해 주시옵소서. Та бидэнд өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг, Есүс Христийн зүрх сэтгэлийг тээж явахад туслаарай. 우리들이 전하는 하나님의 말씀을 통해서 수많은 사람들이 회개하고 돌이켜서 구원을 받게 하시고 살게 해 주시옵소서. Бидний тунхагласан таны үгээр дамжуулан үе олон хүмүүс гэм нүгэлтнүүд гимшиж тань руу эргэх болтугай. 그래서 하나님이 영광을 받아 주시옵소서. Тийхүү Бурхан таалдаршаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘.